Babukele emakhaya, sanibonani bakwethu. Kubulisa inkokheli yomoya umkhulu wethu kusuka endaweni yaseGoli. La ngizinze khona, la ngenza umsebenzi wami wedlozi. La ngenza umsebenzi khona wokukhulula abantu ezibopheni zobumnyama. Mamela ngwaneso, la ngikhona ngisebenza abantu ngendlela yesintu kodwa ngendlela futhi yenkonzo. Mhlawumbe ungizwa. Ngikhuluma nawe ukuthi ngumuntu ukuthi ngihambisa inkonzo yomoya. Le nkonzo yomoya inkonzo engayambulelwa noma inkonzo engayiboniswa kudala kakhulu. Le nkonzo le inkonzo eyikuthi ivula izinto zomuntu. Uma kuyikuthi umuntu ohlushwa imimoya yobuthakathi, umuntu ohlushwa imimoya yobumnyama, into zakho zivalekile, akunanto ezayo ukuthi ilunge phezulu kwempilo yakho. Ngibatla ukuthi ngwaneso, le nkonzo yeimvuselelo African Traditional Church izokhulula umphefumulo wakho, ngoba wena njengamanje awuthola umsebenzi. Wena njengamanje into zakho azihambi kahle. Wena njengamanje ibhizinisi lakho alihambi kahle. Wena njengamanje akunanto elungayo. Wena njengamanje awuyazi ukuthi kanti inkinga yakho yini. Nthoka ufela yona isezandleni zabathakathi. Yonke leyo nto leyo isezandleni zabantu asebusuku. Kukhona umuntu owahamba ngegama lakho aye enyangeni. Kukhona umuntu owamosha into zakho ngamabomu. Manje ngibiza bonke abantu, ngimema bonke abantu, ngibiza abantu abagulayo. Wena ogulayo, lesi sifo asipholi. Wena ogulayo, lesi sifo asihambi, hasifoli. Ngibatla ukuthi ngwaneso, ngeyi-27 zika July, 27 July, ngimema lonke ivali. Ngimema ivali lonke. Sebokeng, Everton, Meerton, Vanderbilt, Vereeniging, Sidibeng, Orange Farm, Lakeside. Ngibiza bonke abantu abakhona ezweni lase-Orange Farm. Ngibiza bonke abantu abakhona eVali. Kirikale tsatsi le-27, 27 July 2024. Ngizabe ngisebenza abagulayo, ngisebenza abathi mina mkhulu ngifuna inhlanhlama ukuthi ibuye kimi. Ngizabe ngisebenza abafuna umsebenzi. Ngizabe ngisebenza abantu abathi ngifuna into zami zilunge. Ngeyi-27 zika July ungaphuthelwa. Umprofeti uyeza e-Orange Farm. Umkhulu uyeza e-Orange Farm. Inyanga iyeza e-Orange Farm. Umuntu omela phondabuko uyeza e-Orange Farm. Ngizela wena ngale nkonzo yeimvuselelo African Traditional Church. Imvuselelo enkulu le ezabe ngivusela bonke abantu abathi into zami zivalekile. Orange Farm, Orange Farm, Orange Farm. Abantu baseVali. Ngiyakumema nawe eFine Town. Ngiyakumema nawe Majazana. Ngiyakumema nawe Thula Mntwana. Ngiyakumema nawe Loli. Ngiyakumema nawe Lens. Ngiyakumema nawe Lenesia South. Ngiyakumema nawe Mountain View. Nginimema nonke ichovicho yonke ngiyayimema. Ngimema iKanana Park. Ngimema kaofedi pleke selinkamani. Ngiyakumema nawe Tijeri. Ngiyalimema nawe Tijeri. Ngiyakumema nawe Vanderbilt. Ngiyakumema nawe Drizik yonke ngiyayimema. Ngiyakumema nawe Soweto. Ngizabe ngise Orange Farm on the 27th of July 2024. Kuzabe kuvutha umlilo, kuvutha amalangabi, kwenzeka izinto ebikade ufuthi zenzakala empini yakho. Ngifuna uyokuvula konke kwakho. Njengoba kumnyama ngiyovula konke kwakho. Mamela ngwaneso, ungadideki. On that day ngizabe ngize ngamandla amakhulu. Ngizabe ngize ngamandla amakhulu ngoba right before i-27 ngiyahamba ngiyentabeni, ngiyezweni lasemgedeni lefasini la Free State kimokiyanting. Uma ngibuya ngiyobuya ngamandla asabekayo. Lento lekuhlukumezayo, lento lekuhluphayo, lento lekuphethe, lento lekubambile iyophela amandla on that day. Ngibitsa abagulanga, ngibitsa abahlekefetseileng, ngibiza labo inhlanhla zabo abathi abazi ukuthi kwenzakala ini ngabo. On that day, on the 27th of July
2024, I'll be there ministering the word of God, ministering and manifesting amandla wamadlozi. Le nkonzo ihlukile ngoba inkonzo eyikuthi isebenza ngomuthi. Sisebenza ngomuthi la ekhaya, siukhipha amabhadi ngemithi. Uma ekuthi umoya uthi kimi msebenze ngeswasho, ngiyokusebenza ngeswasho. Uma umoya uthi msebenze ngomuthi, ngusebenza ngomuthi. On that day Orange Farm ngiyogeza abantu, ngiyofaka abantu ebhafini, ngiyohlambulula impilo zabantu, ngiyolungisa imphefumulo yabantu, imphefumulo ehluphekile, imphefumulo esebunzimeni, imphefumulo evalekileyo. On that day ngizela yona. Umkhuloti from 131 Marshall Street, Johannesburg, CBD. Kibuya le motho mo ya lefatshe la bana. Bakwethu wozane. Modimo o re tlong nna menyako e sa butse. Kenang sebaka se salete. Ngenani ixesha sesekhona. Ngenani. Kenang sebaka sentse se le teng. Modimo a sebetsa, modimo o teng, modimo change maphelo a batho bosibu le motshehare. Jwale ke a o hloka ngwaneso, ke a o kopa ebile ke a o rapela. Bula pelo ya hao, bula moya wa hao, bula pelo ya hao, bula moya wa hao, ke tlo o sebeletsa. Ngizokwenzela ukuthi impilo yakho ibe ngcono. Uyekele ukuhlala njalo njalo uhlupheka, uhluphekiswa isifo. Isifo ngathi isifo lesi sibangwe yini? Mina ngizabe ngiza nge-27 zika July e-Orange Farm. Wena muntu othi mkhuloti ngifuna ukuprofit. On that day sizabe sikhona isiguqo somoya, isiguqo somoya. Ngizabe ngibambe isiguqo. Lesiguqo lesi uzabe ungiphathele, uzophatha imali for isiguqo. Ufuna ukuthi ungene esiguqweni. Isiguqo is just 300 rand. Uyakhanyisa kube kuyikuthi uyabhekelwa inkinga zakho. Ubhekela abaprofeti benkonzo ye-Imvuselo African Traditional Church. Ngoba lana kule nkonzo kunabaprofeti engihambisana nabo ababheka indaba zabantu. Kube kuyikuthi ke mina ke sengushaya emagqinweni, sengikhipha indaba zakho zonke kuze impilo yakho ibe ngcono. On that day e-Orange Farm ngizabe ngiphethe wonke ama-products kamkhuluti. Wonke ama-products azabe khona. Ngibala kwa wena Kendlela, ngibala kwa wena Ntambo, ngibala kwa wena Swasho, ngibala kwa wena Muthi, ngibala wonke ama-products kamkhuluti azabe khona ezweni lase-Orange Farm. Siyabonga.